Ya asibongeni. Ngokwegama ngumzayifani isibongo ngwakangwenya umtimande. Bantu bakithi size la sihlangene sibonge kuwe babundabandaba, sibonge nawo kuwe Skimp. Sibonge nawo wonke ama stakeholders, amaphoyisa akhona, immigration officers akhona, nawo wonke ama stakeholders akhona, siyayibona iCPF, siyayibona induna. Siyabingelela. Sibonge nani bahlali ngokusondela la kulomhlangano osiubizile ekuthenini size sizokhuza. Lana ke bantu bakithi umhlangano wokukhuza ke lokho. Ngoba into esesiyibona manje into yokuthi kuzaze kungenelele lento yobuhlanga. Manje sokunalento ukuthi abantu base hostela one side, sokuba khona nalento yabantu base location one side. Mele sikhuze lento, siyazi kwayenzakalani la in 90s, angithi bantu bakithi. We don't want the repeat of the same thing because we belong in the same community. Siyinto eyodwa, singabantu abamnyama sisonke. So sithi sikhuze lento eyenzakalayo yokuthi sokukhona lento yokuthi siyahlukaniselana. Abahlala ngapha abanye bahlala ngapha. Kube khona ke einkundleni zokuxhumana kuma voice note. So kuhamba into zokuthi awubanibani angazosijwayela ubani kwenzakalana. So sithe akube khona lo mhlangano okukhuza lento eyenzakalayo because somphakathi owodwa and konke sikwenzayo sikufuna sonke. Abantu abasebenzi siyazi, abantu bakithi abasebenzi siyazi ukuthi kwenzakalani endaweni zethu zokuhlala, kodwa asingayisebenzisi lento ekuthenini sidala inhlukwano phakathi kwabantu bakithi abamnyama. Okunye esifuna ukukusho, bokune march and march eyayiyenzeka ngoyi-30 yasebenza yaze yaqeda during the day. Ntambama ke kwangena lento yezigebengu zabantu abangenela amashopo abantu baloku banyonyoba. Siqale nje le Katlong South, eKatlong North. Kube nalento ukuthi kuyaziwa ukusuka le Katlong North kuzofika la eSmiling Tree. Amashopo akhona wabantu bakithi abamnyama. But angenelwa abantu bathi balibona hey march and march and benza into ezi-wrong bantu bakithi. Sithi sikhuze because lana kudilwa nento ukuthi abantu bokufika abanganamaphepha ababuyele kuphi ekhaya ngithi bayolungisa. So kunaleyo nto leyo ekuthenini lana abanye sebayisebenzisa ngenye indlela. Nala endleleni la sihamba khona momnyamanyana kuyabuzwa kuthiwa liphi ibhasi. Sekungathi sibuyela kulento yeapartheid. Asiyekeni leyo nto leyo bantu bakithi. Umlayezo othunyelwa abantu ababuya ku march and march nazo zonke ama-organization bawaloko aletha ama-petition ku-government uwodwa uthi government sebenzani ukuyenza sure ukuthi abantu bokufika abanganamaphepha ababuyele ekhaya. Yilowo msebenzi osu-government okumele siwenze because kunama-immigration officers akuyibona abakwazi ukubukelela amaphepha wabantu ukuthi wena le phepha lakho li-authentic okalikho authentic. Kukhona ke okunye okuvelelayo ukuthi ku-Home Affairs kuke kwenzakala lokhu nalokhu. Yiloko sikubeke ku-government to investigate and make sure that those documents that if kube khona ama-documents that were acquired fraudulently they must be deactivated, angasakwazi ukusebenza. So esikubukelele bantu bakithi ikusekuthenini sicela ukuthi asibambisaneni siwumphakathi but hayi lento yobugebengu yokungenela amashop, ukungenela abomastand, bayagwajiswa abomastand, bayathuselwa kuthiwa wena amastand mawungafuni sizoshisa wena. Umuntu wakini loyo ofuna ukumshisa wena umhlalo wala endaweni yethu okuhlala. So siyacela lokhu sithi sikukhuze lokhu ukuthi abantu bakithi sifuna ukubambisana kulento umsebenzi kagovernment to make sure that kulama shop njengoba angacomply avalwe. Amashop angacomply sizongena neteam siwavale wonke amashop angana compliance. Senze sure ukuthi abantu inqubo ukuthi mangabe lawo mashop avaliwe abantu bakithi abavuse lawo mashop kukwazi ukuthi kube yibo abakwazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi. So bantu bakithi lana sizokhuza lento efuna ukwenzeka esingafuna ukuthi ichitheke igazi. Bashilo ke abuphakela umthakathi bathi lento akusukuthi kumele kulutha abantu and abafuni ukuchitheke nelodwa igazi. But ke sesibonile lapha eKatlong North sokushona abantu abayi4 ngalento yokuthi abanye bagwazanele le mali abayithatha emashop, abanye ke bagwazane ngalento ukuthi wena ubani usukaphi wena mina ngisukaphi. Because asifuni lento bantu bakithi eyenzakalayo, asifuni ukuchitheka kwegazi lomuntu. Into esifunayo ukuthi endaweni yethu yokuhlala sihlaleni ngokuthula, kodwa ke
umlayezo sofinyelele nakithi ku government abantu bokufika abanganamaphepha ayihambe ezekhaya. So siyacela ke ningangenela abo mastandini bathi hey khipha wena khipha faka hey khipha. Uma stand noma stand uyazi umuntu owahlala naye uqashiswe huye ukuthi amtshele mawungana impepha ngiyacela nje umcela ukhululeke uye ekhaya uyozilungisela into zakho. Kungabi khona lento ukuthi abantu bakithi bangena house to house because eShongweni kwaziwa kuhlala amatsonga. Into ebhlungu eyenzakele ngoba kuhlala amatsonga eShongweni and amanye amatsonga awase South Africa sekuthiwa wonke lamatsonga lawo awabuyele emuva. So leyo nto le ihlukanisa umphakathi and kumele sikhuze singadlali nayo sikhuze sibatshela abantu bakithi ukuthi kwenzakalani kulento eyenzakalayo. Siyacela ke bantu bakithi njengoba size la sizokhuza lento eyenzakalayo. Asithi mangabe kune march and march ekwazi ukudemonstrate ukuthi kungayenzi abantu bokufika bahambe bangakwenzi lokho bangakwenza peacefully akusiyinkinga lo. Kodwa okuhlatshwayo ukuthi abantu abangangenela amashop ngoba bayenza imikhuba because abanye sebayenza ezinye izinto babundabandaba akithi amakhulu ahlala ngaphakathi kwalama container bavele bayishisele icontainer ukuthi lo muntu loyo oyikula angasaphumi bamvalele phakathi. So senzele ukuthi bantu bakithi sikuhlabe lokho ukuthi siyacela ukuthi akube khona ukubambisana kulento. Abantu bokufika sizongena kulawo mashop senze sure awungana compliance hayi azikhale siyayivala leyo shop so that sikwazi ukuqhubeka umsebenzi ka government. Siwuzwile umlayezo idala kuloko kungena ngithi ngibonga ngakho problem director